Dobar dan i dobrodošli u četvrto izdanje emisije o velikanima kroz istoriju. U narednim minutima predstavljamo vam Milana Obrenovića. Pogledajmo prilog koji sledi. Milan Obrenović. Milan Obrenović, unuk Miloševog brata Jevrema, dospeo je u Srbiju nakon pogibije knjaza Mihajla 1868. godine, kako se tada najčešće govorilo, topčiderskoj tragediji. Prilikom šetnje košutnjakom, koji je u to vreme bio privatno ograđeno lovište Obrenovića, Mihajlo je ubijen u atentatu koji je potresao tadašnju našu javnost i oko koga su se ispredale brojne legende. Pozadina zavere nikad nije potpuno rasvetljena i pored činjenice da su izvršioci zločina brzo zatočeni. Iako je po tadašnjim zakonima, pošto Mihajlo nije imao potomaka, naslednika prestola trebalo da bira Velika narodna skupština, Milivoj Blazinavac, za koga se zuckalo da je vanbračni Milošev sin, uspeo je da Milana Obrenovića izviče i nametne vojska. Jovanu Marinoviću, ministru i predsedniku Državnog saveta, koji je tim povodom imao stav jednog legitimiste, Blaznavac je navodno vrlo rečito ukazao šta može da se dogodi ukoliko Milan ne bude prihvaćen, potapšavši sablju koja mu je visila o bedru. Bez mnogo negodovanja, Marinović je prihvatio da katkad u istoriji postoji viši kriterijum od zakona, te je ćutke propratio nametnuti izbor Milana Obrenovića, potonjeg knjaza i prvog novovekovnog kralja Srbije. Milan, rođen 1854. godine, stupio je na presto kao maloletan, nakon što je i Velika narodna skupština potvrdila njegova prava na nasleđe knjaževskog dostojanstva 26. juna 1868. godine. Sve do Berlinskog kongresa 1878. on je dosledno doživljavan kao štićenik Rusije, sasvim sigurno i zbog činjenice da je još kao maloletan oktobra 1871. godine posetio u Livadi, u Letnjikovcu, Romanova na Krimu, ruskog cara Aleksandra II. Sve do ratova sa Turskom od 1876. do 1878. godine on je to zaista i bio, ali je teško iskustvo koje je imao, pošto je ruska diplomatija pokušala da nametne stvaranje Velike Bugarske na račun Srbije, potpuno promenilo njegovo usmerenje. Od Berlinskog kongresa, koji je Srbiji doneo potpuno nezavisnost i prispajanje Niša, Leskovca, Pirota, Vranja, Topolice, on će postupno spoljnopolitičko usmerenje Srbije okrenuti prema velikom severnom susedu, Austro-Ugarskoj. Beč je tada pokazivao, u određenoj meri, razumevanje za potrebe male Srbije. To bi bilo sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji. Do gledanja.